Mayam Kurumzari adum nengbiribasi Impact News ni ai Joyce Shamna Impact News ki Manung Hutna taram nokchari. Ngasi mak Pukhao Santipur area da nomai kanna kapna bagi thogdo si adum chathari hujiksi kanna kapna hebe pause leijai aduga hariba thogdo si da maitei khulngakpa mari sokpa moigi manungda amadi hujik laikana bangamdana Raj Medicity da laikhidre haibasi akoina hujikta pause fangjare loinana akoi Impact News ki reliable source ki matungina cookie gi site gi cookie amasu laikhidre haibasi confirm tare aduga amana asokpan nangle habigi pausu khoina thengnajare masina ngasigi hoji oriba situation ji oire Manipur da hoji nomai kapagi incident violence di lepalai 3 adubu ngarang asi akoina Manipur gi Chief Minister N Birenna Thoram tongan ba thoram anida Manipur gi irang asigi matangda wafum kamrom thamki aduga ngasi ahoina local newspaper da the media reports kya da thengnare Chief Minister na haibirambasi Manipur gi situation asigi solution athubu matamda puraklagani center na Manipur gi situation ji nathai te masi fazana acknowledge tawi aduga handak ikoi dana Home Minister Amit Shah ga New Delhi da unakibasi yamna positive oiba meeting ma hoki aduna mathang step by step solution ji puraklagani athubu matamda developments kya thengnargani haibigi wafam ju thambikre aduga Masida natana Chief Minister N Biren na phungdokpasi Manipur da 1961 gi matungda changlakpa mitop singji khandoktuna identify tawga report tawgani haibigi adugumba wafam jo akoina media reports tagi thengnare aduna ngasi akoina pujarikba topic asi center acknowledges root of Manipur turmoil hariba topic asida manunghona khana binaba election biriba ngasi gi guest na ahanbada Ayha ki right makta election biri oza Dhanabir Maibam editor Huyen Lanpao oza butara nokchari Mayai thangmada election biri oza Yumnam Premanda head and associate professor law Manipur University oza butara mokchari and on my extreme right election biri oza Khuraiza Mathauba vice president IPSA oza butara mokchari koi di hanadagi dum si narco terrorism gi magi elements yam phajana yawre magi role si yam phajana yawe habse koi thengkang character dum hairaga lai adu madu hadaki koigi Union Home Minister na FMR ga degi koigi border fencing ga gi mana declaration ma pirak pado adu gi magi tweet to the narco terrorism ho wahi chimuk pandraga su mana ngasi koigi Indo Myanmar border si permanent fencing tawrani haira iba aduga koigi hanagi free movement regime leiramba pot to scrap tawrani haira isi koi kai haitare hanagi Manipur da irang ji thok tingai matamda Manipur da oiramba sagi drug traffic ki magi transit route myam oiramba du irang china chathok jachin yadre hairaga su alternative route oina Mizoram sizinarakpa then hundreds of crore gi word drug myam ama recently Mizoram power lakpagi Silchar da phaba Assam da phaba adagi di huge catch of koigi arms and ammunitions Pagat kiba explosive yawn myam pagat kiba adagi di NIA na koigi arms dealer gi network ama Mizoram da thugai kiba si pon myam si yeng taraga di obviously pon ani je tu ni yeng matam da drug hai se kaidongai da koigi arms ki kano si yaudana arms smuggling yaudana drug ki trading si sudok tok de drug na ta taw si malem gi anywhere masi phenomenon si leite aduna narco ga terrorism ga gi pot ani si tuna chatpa pot ama dum oiraga lakpane ara khoi sidadi Manipur dadi ya kyam phiyong thoke hai kanda koigi immigrant cookie sing na infiltrate tawgraba koigi chingi jaga sing se masida sida massively koi opium poppy si cultivation tawre ini adu thingba adu destroy tawda moigi armed group mayam na madu defend tawraga register tawre ini adu challenge tawre ini aduna adagi di adu da natana koigi kai hatare koigi cross border koigi armed militant leaders mayam ama involved tawe have si kudam changdam mayam laikre for example koi mayam hainariba ZRA gi chairman Mama Sasi Myanmar machani have si already had the khang lere ana sigi leriba magi akoina phangiba evidence mayam si loina yeng matamda obviously narco terrorism gi element yawe have si a make shen bane aduna Union Home Minister na narco terrorism haiba wahi simak pandraga su mana magi tweet to da sagi to ensure the internal security of the country
and to maintain the demographic structure of India's northeastern states ana mana wahi season reise aduna masi internal security hayak taragadi internal security se kamaina disturb tawre no masi insecure ore si kari gino haiba wahi ma kanoma kogi kanoma argument nam thoglai ne adugi potu karai degi kamaina lake haiba si any hujikti any Tom Dick Harry amana dum hapet Manipur ki case me am study to matam da cross border akogi element me ama Myanmar rom dagi torokpa me am yaure haiba si loina mak khangle ba pot ne aduga ngasi akogi chingi jaga sing da maruina kuki militancy si moigi source of akoidi moigi group sing sibu finance toriba moigi source of funding si narco fund ne hai ne koi kaigino hai kanda masi Myanmar dadi already masi chanaraga leiba culture amakak ne military junta su military gi mayok jik lan thengnari ba moigi tongan ba militant group mayam su makoigi source of moigi koigi kai hata moigi movement je masi gi finance tori si resource si narco fund ngak ne Seven is like a home in Serga Unabaji Hoda. Nasi February tang Tarahum do Hogda last one Unabasha. Among the Unabalagre. Charter flight Taraktana, I think the Kaida Satana Muhalakana to Walagre. And then I could get UG group Amaga Pistok Tonobagi Salu, but the Sumu Unabalagre. Adaga Handak Unagibudo. February tang Homdani. February 13 before 10 days. February ahum do unabani aduga February ahum do Manipur da mi ahum dagi chathare ba lan sigi tha mapan chap chana subu numita tha mapan chap chana phaba numit khoi gi February ahum da Amicha gi Delhi da leba magi residence da adu maina unabani ada he unabaga Chief Minister numitu makta da magi Twitter da X da mana phongdora isi deliberately akhoi khanare Manipur gi matang da then Manipur gi miyam gi apama matungina Union government na important decision khara laur ani haibane adugi waduni ma hagib se adu hagi bani adu hagi baduga ikan Canada na ngasagi free movement regime scrap tawgi port adagi then hoi adu mamang do budi akogi Indo Myanmar border si lising amaga akogi kano hok 1000 kano toroga sida along akogi state khara da Arunachal bhogi adagi Mizoram Manipur sumai tanari ba adugi fencing tawgu khotpigi leigre adusu surveillance ki kano hakani khotkani gain tawgu leigre adai da akhona lai point di akoina media da leba akoina Manipur gi yamna haining idi tha mapan si February ahum da pharabani ngasi tha mapan ga numit tarani sanga bani ngasi February gi tang traum doini ada important decision je akoi kem gi ngai doino natraga hojik free movement regime ga adagi border fencing ga se sinu loirabra ba akoina hoji hangba yari se then akoi gi di Kangla declaration hagadra akoi gi Kangla da recently tawhibadu Ultramang da tawhibadu yaurchi 6 point agreement ne akoi longne ba so 6 point hojiki Kangla gi Ultramang da tawhibada su abrogation yauri adagi illegal immigration takthok khotokpa ad punna taruk ni hari ba ko then adagi popi antarpeki kari yauri adaida hoi ngarang su dum hai ngarang su Zen Dance Academy da program ama adagi akoi hotel classic grandeur da program ama adugi program ani du da adum akoi government gi mekedi ge so hai 1961 da bezar oraga madu akoi deport tawni kholani hana adai ju da pochi akoina adai ju da clarity ama watpa clarity ama watpagi port ama akoi da sum thenglei aduga hoi Citizenship Amendment Act 2019 se adusu amishana before Lok Sabha election ma implement dongni haigrabane hoi adugi provisions included Manipur Arunachal Pradesh some state kerpali mana simumodi yauroi aduga amuk yauroi na hai aduga close amadan except non tribal city haina su close ama proviso ma khoji thengnei bako adai la isi 2014 she and Haishina 2014 gi December 31 gi mamangda
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने बांग्लादेश ने अदगी चंगा अखोगी तोंगान तोंगान रिलीजन तरुक की मी खरा इंडिया दे लेरमगदी हारिबा 2014 की अखोगी डिसेंबर 31 भोगी मनुंग दे चंग सिंधु लेरगदी मोइदुदी सिटीजनशिप पिरनी हाइबनेबा पीबुजु हौग्रे अखोगी मसी हेक पार्लियामेंट पास तौबगा राज्य सभा ने पास तौबगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट होगी माने एसन पेरम मनी हेक पीबगा मोइगी मिनिस्टर ने पाकिस्तान में सातरी निपान रिफ्यूजी द सर्टिफिकेट का पीबुसु लेखरबनेबा तसेंगनदी आई याम कोइथोक्सरोय CAA हाइसे इंडिया से 1950 की जनवरी कुंतरुक की कॉन्स्टिट्यूशन से इन मोशन होइना कोई इन मोशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 1950 की जनवरी कुंतरुक की जनरक बने अदा 1955 ता सिटीजनशिप एक हाइबम सेम है सिटीजनशिप एक हाइबम सेम 1955 दे सेम बने अदुदगी मथंग मथंग एमेंड तौरगा लाको पोट ने वो हजिगी सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक एन हाइसे हंदक की दुना अखोगी तरुक सुबह एमेंडमेंट गुम ओरमगने खाली 2019 अदो मसी बीजेपी की पतम कोइना दगी मंगा मंगने मरदी LK अडवाणी ना 2002 दा इंडिया की होम मिनिस्टर ओरिंगदा मा मसा मंगना बिल लोइना पार्लियामेंट दा पुथोकीबा अदुंबा कनो ने CAA से देन हंदकसु अमिशाना पुथोगने 2019 दा पास तौरिसे अदायदा क्लैरिटी में वाले ना अइना याम सांगना पल्लुरिदी मरन कइनो हारकांदा CAA से लोकसभा ममांगदा लेबाक से चनगनी ना हाइबनीना मसीगी चनबसिदा मणिपुर दा कदाइ भोक मोइना अददा प्रोविजन दा नन ट्राइबल सिटी हाइबम जुंग पलकपनिना अखोई CAA की मायुक्तनी ना सही खरगी ममांगदा कर्फ्यू तौदना जेनोसाइड तौदना मणिपुर की मियाम होगिबदो ने होगिबदो अदो अदुगी बोल लेबनिना अदोइदुदा ngarang Manipur government ni maike degi union home minister na CAA is sumaina before Lok Sabha hai si man hai si si swagi area bhokni but in the case of Manipur akoi ri sumai lai aduna 1961 da akoi di hana su cabinet na warip logi be matungina 1961 da bejar warga adi matung lakpadi we have to deport all of them haibira magadi aduda clarity ama laini haijabani ai haijaina ma da irang hogbiyu lenga ke mayukta home minister adu haire kai instigate to we wa natib ko BSR si yam clear obidoni ko akoi si 1951 ki post han ba census ka tawkiba khotkiba sumagi record mayam laiba adudani akoi 1951 haiduna akoi gi inner line की तौबा सिना हाइरिसे JCLP ना हाइसे दुनेबा 1951 से OPU हाइबा ले ममांग द इनर लाइन की अखोई दुदा गवर्नमेंट ऑर्डर मनसु अखोई इंडिजिनस पीपल डिफाइन तौवे टाइप द लाइन अमनी तौरगा 19 कनोसी 61 सी तौहिबरा अमाइना तौहिबनी अदन सिगी पोसी अखोई हुजिक याम क्लियर ओइदौनी अदुगा हुजिकपुदी हाइबिरे को अखोई याम कन्ना ngang खुजुम तमु तलमनेबा उजि लाइब इशूसिदा सेंट्रल गवर्नमेंट अखोई रूट को सि खंगे हाइबनेबा अखोई ऑनरेबल अखोई सिमिसन हाइबिरिसे अदा खंगबगा से दु मई इरि लेनि देनगा खंगबा हाइबा खंगबो ओइसुन खाले अदा तौगे हारगदी ngaib fatir no ka people ki lives da play tawraga mi siraga su moina tawrakhini hena ngai bi wari ne ba koi se moina kai gum khara tawbirakani root cause khange haraga tawbani hauji bokta demand ta phangdi na ko ngasai gi free regime movement su lokthok tri order ka su thok tri ba sidi ministry of home affairs kaino na action affairs na tawdu ne akoi home affairs na monda strong recommendation lokthok immediately high gi pone adu order wendi thok taw male ko thola ani na khalle kaino home minister ga minister action affairs ga ani si punna chamina ga dawne ba ana aduma clear oire free regime movement sima lauthoe order ta da lautho ne haji soidren khalle aduga lautho ga su implement taw basi yam maru oiba akoi ground level da implement taw basi yam maru oiba aduna free regime movement je laitra ga su how far ground level da combine implement tawrigi se adagi border fencing haire 10 km ne di 1 km ke keno tawne haibam haire ana 10 km ka tani 1600 plus di wal hori bane aduna maju matam changi ni no moda loiro de border fencing tawraga ekta khar se law na chepun khaw to maina wa khaja ma ya po nati akoi gi Manipur ga Myanmar gi border da su khara dum pillar gi kari gi akoi gi kokomi na kai na satan tawri na ko aduna adugi pillar gi kai boundary dispute khaju lei bane adu settle to goda bane am kha de loi na ko aduna maming oina Bangladesh ki model ni mon tawtu se
India Bangladesh ki model ne asidi yam kana kanodi oibede natti asengmadi India Pakistan gumba gi border ki type tawdong ne be sidi ana khoi surveillance ka yang wat ba khoi border sidi kaim tawbidra border ne na khoi hauji bo demand am to phangdi ko maitai wante Manipur na taliba akhoi Manipuri oiba integrity gi adagi internal security bo higher demographic ki changes lakado ba taliba demand se not a single huji phangdi ba akhoi na khara haira ga khoi penthok pa hiba yam pengal le khoi ji Palong pen thuoga khoi adum phangani ka hai NRC ga si phangmum changin ko NRC harga akhoi function gumam de law yaroi ba si gadget notification lei duine asam gi NRC ga che ngasai gi 2013 gi rule gi schedule da moi tongan ba close half duine parliament na taw duine ba si aduna masi aru ba poni 1951 ga 1961 ge khoi da 1951 se adum stick taw lei bane handak se khara akhoi gi honorable Rai Sabha gi MP akhoi sana jaw na su ko lesem sana jaw na su thambi 1951 1961 ani haibe sumde yo khanda ai reasonable reason si muni ka 1951 sum doine kai no sa gi phas akhoi gi government India gi census leiba the village record ki adagi leiba adu maming matha di yaw te village record ki moina tawrise yaw ga su akhoi hayeng NRC la ka da family tree hadna ama sema khine 1951 da sidagi poisina kana no du po thirak khine du ira len pha po ne ana adugi potu ma khoi mun yem changi akhoina ngasai gi parliament da ngasai gi high debate to da ngasai 0 hour da pukhat lakhan tawri du yam phai well good akhoi adum appreciate tawi akhoi di hangai pukhati lawi ne bako kaidoi nu Manipur gi chatliba MP 2+1 Rai Sabha ama adagi di Lok Sabha ani si kaidoi no ana akhoi hangi ne bako adu handa akhoi da pen bang oi man puthok tawri du tawu body language katang wali no mitu da aina khamna khara yamna kano tawna strongly thamaning mai tare porto aduga yahoning port khara narco terrorist ke haiba dagi de popi gi kai sumus ko yahoning ba singa mai le ne duine ba khone border khabi oi je akoi asongi du nungsidre border khajal je haiba nate ba akoi Manipur thoi ba hoji akoi chauba genocide ki campaign ama tawri sigi lalong si border fencing mai le ni masi akoi gi free regime movement mai le ni de narco terrorist ke mai le ni de poppy plantation akhoi samna PM hai PM the prime minister nati poppy money ase poppy money atane land bu 9 month plus sibu noi maru sibu ammunition ko english ha ammunition water bani ammunition is not single kan chamjamba ammunition ti automatic rifle ngaktani highly sophisticated weapon ngaktani de gadi PMRG ga du tawdana kapini ne la puthro mam du kapai ne ba boom gi len ta ba ngamini ma su lep chen du takpadi akhoi na badi praman badi leite akhoi na kai akhoi satellite mapping ga tawbira khotpi ga faja thigaladi masi pop ta ne ba ko aseng badi sidi foreign mercenaries mayam yawi ne ba khune ka promise ma tawraga land sidida mating pangba mi mayam Burmese rom de Bangladesh be adu mayam yawre sidi ngasai gi NIA ne su haire na ko mo investigation kano da han bi finding du da faja mo clearly haire adagi Mizoram da drug ki racket tu phare adagi di khulai mayam phare Mizoram da kuiding ngai da phaba du ni ajol de ni phai je capital masam ki phai ni mi du na asomda Bangladesh nak na ba search asomda ni khotpani na taw adon takpadi now picture is very clear ne ba picture is very clear ore tawbu dabu action low daga di lui na ko law khini ko thaina ko angang ngai da babu oina aina boxing da ko thilakini thindana dum loi bai tai longdaw thilakini suken thina sigi amai to na Manipur gi condition si di yama so bani ado masi khoi Canada taina do no khoi pukai taina bo chum de na ko ado hauji thoiba lan si dai na haise NRC ga sia maru e NR adagi di NRC gi mathakta maru um chu lei NRC di hita sangi ba singdu border fencing ai do fence khajan bai wani mi ato ba chang ba yaro hai ne ba hana sangi ba singdu ko ai hana sang na village ke yaro likhale na government report atu su ko rebus minister na ngarang ba san da yaw bane 1400 muk adu di on record ne ba adu su sahi khari wari ne ba adu natab adu gi mamang matung da kayam sangre ade moi di pa da pokthok pani na angang pokpana te oina je village oina poe moi di mi bu natre village tak tak pokthok adu singdu hana sangi ba singdu khandokom changdro who are the original settler of Manipur hai khoi phajabada natraga indigenous people ai sinamu katanga khoi nungai te ne original settler hai original settlers kana thiba ma changi adu thibe exercise tawbam changi adu natana ngasai gi free regime si muthakhre hara khoi harau lere fencing tawrani hai ba ni tawdi na ko yam changgo process ni se ngasi hai oi be kilometer tara Khabada sahi yang khai changi ni India 1950 gi wari ne ba ko Manipur da den yaw 1949 gi aduna sahi yang khai 70 years changi ni
India fencing tawuda 10 kilometer tawuda sahi 70 changi 70 plus ne changi chi aduna di aina khambada adugi mawung lu tawraga di sahi chama chawngam ko changi ne border fencing tawuda tamgam dri ba ko yamna concrete oidri order thokpa leitri khoi huji khagabudi hore paisa nung sa khara budget ta hapabra aduna aina khambada asengbadi yam lu exercise ne khoi Manipur da lo di leijabane ba asengbadi asam da tawrisi ju asam da energy tawrise adagi pairaga tawbana te moi han leije foreigner ek na leije se India da foreigner ek foreigner order ani 1940s ngaktani adu makhada asengbadi district khuding tribunal lingdone foreigner court om leidone ba adu any kanobu border lansa de foreigner ni passport yaw da ba visa yaw da document yaw sang bi foreigner ngatane adu nu pha foreigner court puthoga transit remand na kadai na sajiwa da thame mai thamakanda noi kari national noi to deport tawdone hana du process leijabane ba asama tawrisu mo NRCC moi si pulapna foreigner court si chuki matik lei asam da ngara moi human biswas na ngara moi gi kano da haiba do akhoi gi 70,000 ga haibra achuk matik foreigner court se akhoi ngasai gi sub kano division level da foreigner court loi lei adu na tar khodone asem action di foreigner court ta ko NRC ko cha sa ga thidu na te foreigner court putho ga ma document purga ma proof tok doini ana proof ti kaino tok ai je foreigner natti se ma na proof tok doini mi sina foreigner ek ki makhada ana sumai tong na foreign ek kasi activate tawum changi khoina basan na sidi yaroi bako si am lu exercise ni se asam da NRC di success la na tabra si deport to ngam de leini ba kaino ha kan akhoina toina haije do akhoi da yamadi khana ba naina ba adagi di akhoi gi honorable MLA mayam adagi honorable na tabsi or adagi di mantri mayam si pakata khana ba khoi taw do khoma khra wale akhoi je taw jaga di hay NRC laga su Bangladesh ka Myanmar ga khoi bilateral treaty sign to di yaroi deportation babasa midu sigi cookie simati foreigner oirame he Manipur gi nalam dre sidi harga border da gi chaw chaw ko managa khopang kaw tan thoga puteba asom gi yam kuina leira bani na ji agreement am sange ba Bangladesh obe either Myanmar obe mo gi agreement bilateral treaty am sange India government India adu gi treaty matung deport taw do ne ba mo ni chalu ya da di galu ba ai nati ai Bangladesh nati da tra ai Myanmar nati haira di na kai tham du gi arai ba nati akhoi si issue hum ni ngai de so khoi gi akhoi kano dagi hauraga to madi tang si ngangna de phaja ngangna re oja sin pan bi ana sai gi narco terrorism gi port ka narco tourism ji haiti mai internet security ga demographic ki potu ne ma sai gi khoina foreigner ka na hai illegal immigrant ga hai se ado law di very clear ni law di leija bane ba tawisi laws implement taw da ba na hawai state dum taw ya port kha ju lei bane ba foreigner pharak pa du di adagi di border si nga sai je ba khoi de border si ngak ta fencing wa su na te ngak su ngak ta ba aduna Assam rifle gi post ma so question ma amane ba ko Assam rifle is effective in border si ngai ba ngak ta ba gai kwai pha di BSF ma pare na border security force is border ngak na ba eko parliament gi makha da lei je ba paramilitary force army ni asina ngak ka dong ne border si Assam rifle si mathau ahum pisan ba se man to si border su ngai notice ki adagi counter insurgency ju sinare adagi di law and order su ma tawni haibane in the area of civil authority ju taw law and Assam paji mako ngau jane kham ana kham border se mod loktok piraga border si di BSF na nganba natraga na akhoi tonga na border akhoi gi Indo Tibetan border police force taw ise sumaina akhoi gi border ma adu parliament ek pass out yaroi ko state na taw habjanti aduna khange root cause khangbi re haji si yam phare akhoi honorable bidding a chowe shipment mani kanona man chatlu dana wari sadana root cause center na khange kagon decisive action ga local ani ga jam phaje ba ko taw do 9 man all sida akhoi babu oina ngai le ba su thilak ta ba do mi loi siri no ti siri na ko ana somajum siri di lan je kana na kham do no hayam la ba aduna khwai de phaba solution di toy da haiman na khoi tal e ba ko akhoi spelling taw do ngai chale last military crackdown hai si terrorist hai si di warning piraga nangi arms to hand tawro Pakistan da tawro mone se Pakistan ai Kashmir da police station amada attack tor ko da makta loin military crackdown to ni area amai to na khu su khara decisive oi ba military crackdown ma da ka le natraga dinya ngasi si lan to khaga tha khara lega chai khira khire kan ba lan thol ka ne